Bana, niadto sa Dubai, unya gi-hijack ang gisakyan niya nga eroplano. Day, iampo taon ko sa Ginoo, kaya akong gisakyan, gihijack. Paningkamot lang diya dong. Kung gi-hijack man ka diha, ako diri in taon giturjak. Hello ka, uy. Duwa ka bungol. Saging mo diya. Unsa na bay, saging? Dili bay, saging ni. Aw, apin akong saging. Hello ka, uy. Day, kuhaon ko ang bituon ug ihatag ko kanimo. Saba diha, wa manggali ka kakuha ang kugmong tabisay sa mong ilong? Aw, sorry day ha. Wala man gud ko nasayod nga mausad imong gusto. Hello ka, uy. Klas, kitang tanan nagikan ni Adan og iba. Di na tinuod ba moy? Ingon akong tatay nga nagikan no tos mga unggoy. Ronnie, wa man tang maghisgot diri sa imong pamilya. Hello ka, uy. Lab, unsay gift nimo sa ako? Ah, secret. Uy, kasweet niya. Kapatrilin pa jud na siya. Ambaw, iyon ko secret ba para sa imong ilok? Hello ka, uy. Subras kalipay. Hello ka, uy. Dong, maunsa ka kung mamatay ko? Ah, tingali mamatay sad kuday. Ha? Ngano man? Usahay, makapatay man ng subras kalipay. Hello ka, uy. Usa ka hubog, nakakita og madlis dalan, iya kining gisumbag, gitadyakan, gibalibag, bugbog sarado in taon ng madre. May katawa ang hubog og miingon. Wa man day kay pulos Batman. Hello ka, uy. Ma, gigutom kaayo ko. Unsay sudan? Nasa lamisa na, gitakloban, pili lang. Unsay pili nga ginamos ra man ni. Pili ra kung mukaon ka og dili ba. Hello ka, uy. Bayo ni, sukad nga nakadaog kag luto ba? Nindot na tingala na imong pagabutang no. Ah, tinuod na bay Charles. Sukad nga daghan ako karog kwarta, makakaon ako og mga lamiang sudan sama sa litson ug halos kada adlaw mi sa Jollibee. Kami in taon ni Bayo ni, makatila lagi in taon og lami kong magtorjak. Hello ka, uy. Nay, unsa atong sudan? Lantawa lang diya sa refrigerator na. Oh, di ba nay, wala man tay refrigerator? O di, wala po tayo sudan. Common sense ba? Common sense.